Yo. Okay, agafilimi kacu kugatangiye. Wana hari imodoka yazaga iki cyayikubise ipiki hehe mwipine kita gitobura ipine muri buriya buryo. Urave kuba imyaka rirafande wacu biramutangaza birani bikira. Urunguru rwo hanze rurwana no gukuramo ipiki vuba na bwangu. Urave kuba iyi dunia. Kurundi ruhande barakwereka runo rwariri rwacu sinzi uwo rutegereje. Ukurikiye unareba akantu kandi nyaboneka wibuke no gukora subscriber. Wana kurundi ruhande rwarwanye n'ipikiranga ako kanya ruhita runyonyomba rurakarenga arakarudomoro. Uko akarenga rero ako kanya afande Sitevo wacu yavuyeyo. Avuye muri ubwo buryo ako kanya kurundi ruhande barakwereka uwitwa nde afande Agabi Innocent nawe yarahasesekaye. Urave kuba imyaka kumbe kino cyese gitungukira kwariri wacu. Ngabo rero sasa mani bigenze gute se? Wana nabisoje mani. Okay aho ngaho ndakwemeye cyane nigicuyishahu. Barakwereka rero kurundi ruhande afande wacu we yaje kureba ikibaye. Afande mu kwitegereza neza yasanze ipine ye bayikubise ipiki. Ipine iri kuva mu mwuka. Ngabo Agabi Innocent wacu na waraza aritegereza mbega ibintu bitari byiza we. Ninde mugingo bikozera? Nuwe mugingo bikoze kweri tumushakishe. Arakabasi aba batangiye kumushakisha bo binabwiza rero sasa baramanutse muri ubwo buryo. Ngabo uko bamanuka rero kuri cyo unareba akantu kandi barashakisha ahantu hose barahebye abaginga babikoze bagihira. Bafande bacu bashakiye ahantu hose gusa nta muntu bari kubona. Ukurikira unareberera akantu kandi atagira akagucika nyaboneka. Ari nako nkubwira ngo ibuke gukora subscribe kuko ari ingenzi cyane. Abafande bacu bakubise icyo bita tana bauti. Wana barongera barazamuka. Gabo umukingo bikoze tumufoshi. Ni Agabi Innocent ari kugenda avuga. Aba baraje abafande bacu rwose uko bazamuka baraje muri ubwo buryo baritegereza ibibaye. Afande nta kintu yakoze yakuyemo ipiki muri ubwo buryo yitonze afande Sitevo wacu. Ngabo rero urave kubiyi dunia baritegereje ibibabayeho ntago babyumva neza bafande bacu. Sasa rero sunikira imodoka tuyishyira hano ku ruhande mureka kano twikorera. Nta kindi cyakozwe rero afande wacinje mu kankari uwitwa Agabi Innocent aza kuyisunika siwe musore. Ngabo rero sasa wana ako kanya bidatinze yatangiye gusunika ugacyo we. Ngabo rero sasa uko asunika rero imodoka yaragiye uko igenda kurundi ruhande barakoreka abantu baginga kurundi ruhande bari kubitegereza. Bino biginga riri wacu ndetse na rudomoro agafilimi bakagarutsemo. Ngabo wana uri kubona imeze gutese bari kuyishyira ku ruhande imodoka kumbi koko abafande bacu imodoka bari kuyishyira ku ruhande. Urave kubiyi dunia. Ngabo afande Sitevo wacu rwose yaraje parika imodoka aho ngaho muri ubwo buryo nta gutinda nta kindi yakoze yavuye mu modoka ye yitonze. Wana cyabarengeyeho umufana rero imodoka ye sayirokinga. Ukurikiye unareba hatagira akagucika nyaboneka. Kuko ibintu mugiye kubona uyu munsi nta handi mwabibonye. Wowe ntucikwe tu. Abafande bacu rero batangiye process yo gushaka uko bakwiranja bakava hano hantu. Urumva nta kintu bakoze bagiye gushaka irindi pine. Ngabo rero sasa kumva uko bagenda bino nuko bibarunguruka. Wana abafande bacu baramacinga uve kubiyi imyaka. Ngabo rero ibi byipusika hano nako byarihishe. Ngabo rero sasa iki gitunganye kino gifuka bararenze shati twerekere natwe. Ibi rero byahise biza polampola nk'abandi barara bose rero ukurikira unarebe rero sasa byaraje bigera kuri iyi modoka. Ngabo bitangira gufungura gusa imodoka irafunze bayirokinze twe twirebera. Bidatinze cya rudomoro cyacu cyakuyemo akantu k'agafunguzo ka cyenyeje gitangira gusetsa urugi rw'iyi modoka. Ngabo rero sasa ako kanya barushoje aferi rufungura uru rusitafu rw'inyuma. Ngabo rero barabanza bacunga ko nta muntu uri kubabona. Kiramusha batangiye gupusikamo ibintu twebwe tutari kumenya neza. Gusa ukurikira unareba uraza kubisobanukirwa neza nawe. Wana
barapakinze ngo uzave ku b'iyi myaka, barangije bahita bakarenga. Ngabo rero sasa barirukase bakinnye icyo bita biroko, kumbi ku rundi ruhande barakwereka abandi barara ewana bari mu cyo bita irigara. Nimvuga irigara wumve aho banywera ibimogi byabo ku iseta. Ngono Bobo yari umuntu wacu, niko bari kuvuga batumagura n'agatabi, kumbi hari abari kuza muri ubwo buryo bihuta. Ewana baraje bahita bitsimba hano. Ngabo rero bari kwahagira ngo uve ku b'iyi myaka. Uko bahagira ku rundi ruhande barakwereka abafande bacu barimo baza. Uko baza rero ku rundi ruhande bino nabyo byatangiye kuvanamo boro muri ubwo buryo rero sasa. Ewana bifata boro bishyira hehe, aho ku ruhande batangira gufungura boro zabo, kumbi twitegereje neza izi boro ni imbunda bibye. Urave kubarara rero biba imbunda. Ngabo imbunda batangiye kuzihambura bazifunukura mu mashashi, imbunda shyashya. Ewana abafande bacu ku rundi ruhande nabo bari kumacinga rwose vizuri sana. Avande bacu yitegereje imbere abona imodoka ye yakinguwe kari. Biriya bintu urabibonyera, abafande bacu bahise baza bakina biroko birukanka baza kureba ibyabaye. Ewana baraje fasita bitegereje neza basanga ibyabo byose babyibye, kumbi n'imbunda. Bino byo bikomeje kuzihambura bubi na bwiza. Ngabo rero sasa abafande bacu batangiye guhiga abantu babatwariye imbunda. Kino kiramubwiye ati rero reka tubamagare tubabwire ko boro zabonetse. Aya basi cyakweyo telefone, kumbi mu guhamagara telefone hano yarasonnye hano muri rya rigara muri ya sete y'abarara. Uyu yaramubwiye ati wewe boro ziri tayari kabisa, murahari ngo tuzibazanire se? Ewana twebwe turi tayari, reka tuzizane. Ibi rero byaravuze ati reka tuzibashyire, barahari nabo. Byatangiye gupakinga icyo bita gani. Ewana imbunda barazipakinze, twagisha barerekeye. Mwirigara rero cyase kibabwira cya shefu cyabo, kirababwira ati boro bagiye kuzizana sha mwitegure. Barishimye kurahasha, aho ni sawa cyane. Muhoza Patrick gakorere wacu ndetse n'uru rwitwa Karumugabo nibo barara bakuru. Ewana kumbi bafande bacu nabo bari kuza. Ukuri cyo nare batagiraga gucikanya buneka. Ewana abafande bacu bageze hano barahiba. Ngabo gusa bakomeje gushakisha ahantu hose. Afande Sitevo wacu ndetse na Fandaga Innocent batanye gukoresha icyo bita manova cyangwa se manovability bize ku ikosi rya komando, biza amezi 9. Ngabo rero dukomeze dushakisha abaginga sha batazadukadiriya. Izo ni imvugo za gikomando. Ngabo najya mbabwira ko nabaye rimatango mukabishidikanyaho, izo mvugo arawundi wazumvana. Ngabo rero sasa abafande bacu bo batangiye gushakisha muri ubwo buryo, barashakisha ngo uzazurebe. Kumbi ku rundi ruhande bino byarimo biza, birebye ku ruhande bitebibona abafande bacu bari kuza. Bisubira inyuma ho gake. Turabigenza gute rero sasa ngo tubaceho? Dushake kanuni dukoresha. Ati rero sasa wowe reka nigire impumyi hanyuma undandate tubanyureho kikoboyi, niko bavuze. Ako kanya uyu nguyu yashyiramo agafime twagisha. Aramufata koko, umugambi bawushyira mu bikorwa, baramacinga. Ngabo rero sasa bageze ku bafande basore bato bimeze bite, nta baginga babanyuze birukanka sha. Reka ntabo tubonye pe. Ati reka shwi. Ngabo rero abafande bacu byarabacanze, abangaba bo barakomeza muri ubwo buryo. Kumbi uwitwaga Innocent yitegereje neza akomanga uyu nguyu, itegereze bari abaginga. Afande yitegereje neza kuko arebye neza kuri kino gikapu abona umututu w'imbunda. Nimvuga umututu w'imbunda rero umva umunwa wayo. Bano baginga ubusi bo batwibye sha. Abafande bacu bati bakurikira abaginga rero muri ubwo buryo. Babariye inyomeko, kumba barara baracyategereje abo bategereje ku rundi ruhande. Ibi nabyo byaraje byitonze. Ewana bigeze hano bihita bikina biroko birirukanka. Ngabo urave kubi y'imyaka rero sasa, kumbi bafande bacu nabo bari bahasesekaye. Ako kanya bageze hano babura abaginga. Afande wacu yitegeza no ku ruhande yabonye sitike cyangwa se inkoni. Abaginga sha bahise birukanka.
okay tubakurikire. Ewana nta kindi bakoze rero, kumba abaginga barimo baza muri ubwo buryo. Bageze hano rero basanga babakoboyi babashumitse, badushumitse. Ewana bano byarabacanze, kumba afande yaturutse ruguru, bino bigiye kwirukanyira ruguru. Afande yarahageze, kumbi na Agabi Innocent wacu arahari. We mugaruke hano mwabaginga mwebwe ntazo nishamuka twibaja. Ewana afande wacu afasha abaginga rero muri ubwo buryo, abafande bacu batambikana bano baginga rero rwose muri ubwo buryo. Agafilimi kacu nako kagera ku musozo wako, nyaboneka mwirinde kwiba kuko nakeza kabyo. Aya basi Imana ibandebera icyoroshye, ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.